Ji bajara Amedê baş temaşevan nihêje em di taşteyeke li gel dostan de vê carê bi birê Serdar Budakre li gel hevan ku ew bixwe serokê AK Partiya Amedê bi xêr hatin. ناو خير دابن وزي بخيراتنا رويا بزي بخير إن Vê pirsin ev piştî hilbijartina sîwiyekê adarê herkes li bendê bû Türkiye normal bibe, problem biqedin, pêvajoyeke nû demokrasiyê dest pê bike. Lê careke din me dît ku dîsa qeyyûm danîn ser belediye ser şaredariya pêvajoyeke din dest pê kir. Çima AK Parti ve nagere salên 2007'dan? Evet, tekrar hoş geldiniz. Hon jî gelek xiratin. 31 Mart seçimleri hakikaten Helbijartinên sîwekê hadarê bi rastî jî ji bo Tirkiye jî ji bo herêmê jî biz AK Parti helbijartineke pir giring bû. biliyorsunuz Me wek öncesinde AK Parti jî yıllık bir giringiyeke süreç mezin pê dida. yaşanmış. Hûn dizanin beriya wê bi du salan pêvajiyeke qeyûmê pêk hatibû. Halkımız Şaradariyên me bi rêya van qeyûman xizmetê li ber çav xwe dîtibûn. tahmin ediyorduk. Me texmîn Seçim dikir ku sonrasında artık piştî bu helbijartinê seçim kê tê helbijartin bila bê helbijartin alışılmış olan hizmetler dê xizmeta şaradariyan berdewam bike û belediye hizmetleri devam ediyor. gel jî dê vê xizmetê careke din bibîne. Mahrum kalmayacak. Me digot Bu, dê xizmeta şaradariyan olsa zaten berdewam AK bike. Parti bir hizmet partisidir. AK Parti HDP ji xwe olsa partiya artık xizmetê eskisi bû. gibi yapamayacak. Lê ger HDP jî bêser, Hizmet me digot dîsan dê xizmet bidome. işte geniş yollarla, Çimkî kaldırımlarla, gelê me hînê van xizmetan bibû. altyapıyla, üst yapıyla, Hînê xizmeta bînesazî û yaşamaya jûresaziya bir şekilde bajêr bû. alıştı. Bu hizmetler devam eder Lê HDP diye hat, tahmin ediyorduk. me Malum dît HDP eynî belediyeler weke biriye. tekrar iş başına Tu geldi. xizmetek nekir. Geldikten hemen sonra Wesa bibû ku baktık ki aynı kêzik û mêj bajêr istîla kiribûn. Yek rojek şaredariyê dermanek nerişand. We çima hawirdur derman nekir bira? Hûn çima xizmeta welatiyan nakin? birlikte yaşadı. Tu hisû pêjin ji wan derneket. Niye bu vatandaşa hizmet götürmüyorsunuz? Çıt yok. Ama Ne- vê pirsin ha xelk çûye dengê xwe daye wan sandokê da HDP'yê derket. Beli. Yani yê bi sandokê tê divê bi sandokê neçe. Çima wan di qeyyûma da ısrar Ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Ez jî hewl didim Anlatmaya çalışıyorum. îzahata vê yekê bikim. Bir baktık ki Weke ku qet karê şaredariyan tune be. belediyelerin hiçbir işi yok. Qadên mizgift û camiyan viguhastin parkan. Cami alanları, park alanları, Bajarekê weke Diyarbek ku sahabeyan ew feteh kiriye sahabenin navê fermandarê pîrozê sahabe ye sokaklarda, İlyas bin Xanim medabû kulanek. en önemlisi de İyaz Lê bin piştî ku Alem, ew hatin serkar, belediye tarafından ismi navê wê verilmiş. sahabiyê pîroz avêtin Sanki erdê û belediyenin yapacak başka navê bir şey terorîstek yokmuş li wê gibi kulanê kirin. o kutlu sahabenin ismi Pêdiya gelê me bi yazılıyor xizmetê heye. ve bir terörist ismi Lê ew hêj terorê difikirin. belediyeye veriliyor. Li welat Vatandaşımızın weke hizmete ku ihtiyacı var. tu kar Yani, nemabin diçin halen, tevil merasîma cenazeyên terorîstan dibin û terör düşünülüyor. di rêzgirtina wan de cî digirin. Memlekette bütün Belê işler xelkê me deng da. gibi Hûn anîn sertext terörist lê karê xwe bikin. cemaatlerinde saygı duruşunda. Şaredarek ku hatiye hilbijartin, Kardeşim, evet, şaredar jî halkımız nikare oy soş verdi, bike. sizi iş başına Ne getirdi. tenê şaredar, İşinizi yapın. em hemû wesanin. Yani Tu şaredar jî bî, belediye başkanı helbijartî seçilmiş jî bile bî, suç tu işleme mafêteyê ku özgürlüğüne tu sahip sûc değil. bikî tune ye. Sadece belediye başkanı Ev şaredar jî be, helbijartî jî be. hiç kimsenin Ger tu sûc bikî, suç dewlet çi pêz bike, yok. devê bike. Seçilmiş de olsa, belediye başkanı da olsa suç işlersen devlet gereğini Ama yapar. meha normalde divê dadgeh bir yara vê yekê bide ne olsa mahkeme yani ka kî suçdara kî ne suçdara. Kî gunehe kî bêgunehe. Normalde divê dadgeh mahkeme ve bir yara bide. AK Parti yan jî wezaret çima ve bir yara dide. Eva nel dervê hukukê, dervê demokrasiye. Şunu söyleyeyim, Hemû tiştên ku yapılan dewletê kirine, di çarçoveya hiqûqê de kirine. yani devlet Gaveke tarafından li dervê hiqûqê nehatiye avêtin. gayri Belê dadgeh cezayê evet, kesan dide. mahkeme kişinin cezasını verir. Ama Lê ew şaredar gercihê lê bike qada sûç, bulunduğu devlet makam nikare suç çavê xwe işleme ji vê makamı yekî re haline bigire. dönüştürürse devlet ona Dê negire jî. gereğini yapar. Tu pêkanînek ne li dervê hiqûqê ye. Yani Hem wezareta navxwe û hukuksuz işlemler, hem jî wezareta Hem dadê İçişleri Bakanlığı, li gorî Adalet hiqûqê Bakanlığı tev digere.
denetiminde ve hukuka uygun işler yapılıyor. Başa o natırsın raya ve denge ve bikeve jbervan pekanina. Yani bunun siyasi Yani karşılığı bawarım olur demek hûn istiyor. dibêjin dê beramberiya vê ya siyasî çi be. Dem dê vê yekê nîşan bide. Dem dê nîşan bide. Başa ve pırsın. Tu imkanı ki tu ne ku AK Parti disa vegera salên 2005-2007 hûn zanin serok wezîrê wê demê Recep Tayyip Erdoğan kuna serokê AK Parti serokkomar li Amedê got ki pirsgirêka Kurd pirsgirêka min e Evet. ez ê vê pirsgirêkê çareser bikim heta lêborîn jî xwast. Halen de onu söylüyor. Yani Hê jî wê dibêje. sorunu varsa Ger pirzgirêkek Kurd hebe ew pirzgirêk pirzgirêka min e. öyle bir Serokkomarekê me başkanımız var. serokekî me wisa heye Aynen ku o süreçlerde. li dema pêvajoya çareseriyê de got bila ev pirzgirêk çareser bibe. Çözülsün. Hewce bike ez ê ji herê jî bixwim. Ez razî me ji herê jî bixwim got. Varsın. Yani ger ev yek bibe sedema jiyana min jî ez ê vê pirzgirêkê çareser bikim. Dahi mal olsa Bi rastî jî problemin çözümü için hemû pirzgirêk divê zemîna siyasî de siyasal diya zemin- parlamentoyê de bên çareserkirin. zemininde çözülmeli. Em ji roja damezrandina partiya xwe ve hem bi qedexeyan hem bi gendeliyê re têk dikoşin. Mücadele eden bir Tu parti. pirzgirêk ne mumkin e biriya tundiyê Problemin bi silahên çareser bibe. silahla Em wisa bawerin. çözülemeyeceği kanaatinde. Ji bo ku ev tişt nemînin jî Bunun gereğinde em her şeyden tiştî dikin. daha iyi bir şekilde yanî mebesta we ku bi teroristan re rûnin. eğer Nexer, teröristlerle bir araya em tu gelmezse caran bi böyle bir şey teroristan re böyle bir şey rûnanîn. olamayacak. Mesela bu ama- numune bêjim. Me fehm kirin hûn dibêjin PKK re em tu carî rûnanên. Lê vê pirsin. Mesela eleqeya perwerdehiya zimanê Kurdî PKK tu ne? Yani devlet nikare gavên demokratîk bavêje divê meseleyê de. Ji bo çi zarokê Kurda neçin dibistanan da bi Kurdî perwerdehî nebîne. Berê dema Osmaniya da jî di medreseyan da 12 elim hebû. Böyle. Bi kurmancî Bunun hîn önünde, dibû. bunun önünde hiçbir Akîda engel yok. îmanê de hata hîn kirin. Belê. Pirtûkên Ehmedê Xanî hebû, yê Melayê Cezîrî hebû, Feqî Türkiye'de Tevran bu hebû. bahsettiğiniz şeylerin hiçbirinin önünde Li Tirkiye li pêşiya vê yekê tu pirzgirêkek tune biliyorsunuz artık hûn dizanin li zanîgehên Artuklu û Dîjleyê perwerdehiya bi Kurdî heye. lisans ve yüksek Ne tenê perwerdehî, di heman demê de yani Kürtçenin lisansına önünde bilind jî bi şu an Kurdî hiçbir tê kirin. engel yok. PKK'nın Li Tirkiye zaten niha li pêşiya Kurdî tu astengekek tune ye. Tu derdekî PKK û daxwazeke PKK ji bo Kurdî tune ye. Ben şuna inanıyorum. Bir Ez weke misilmanek ji vê bawer dikim. Allah'ın ayetlerinden Ziman û rengên we ji ayetên Xwedê ne. Allah demek istiyor ki Ev ayeta kerîme ye. bu bir Yani dibêjim hemû ziman ve diğer bütün realetiye û hemû pîrozin. bir realitedir. Di vê mijarê de AK Partî tu caradan pirzgirêkan dernaxew. Bu konuda Ger pirzgirêkek hebe ji bo çareserkirina wê jî Parti kesinlikle çi ji destê wê bê dê bike. sorun oluşturmaz. Weke ku min Varsa got bir sorun, azadiya o tu sorunun keseyan ya tawanê tune çözümü ye. için elinden geleni yapar. Ama Tu siyasal şaredar jî zemin, bî, helbijartî jî bî û gibi hiç kimsenin serokkomar jî bî seçilmiş bir belediye mavê tê başkanı tawanê tune ye û olsa divê tu Cumhurbaşkanı soç nekî. suç işleme özgürlüğü yok. Başa mesela böyle onçuma, görmüyor. onçuma kurmancı teşvik nakin. Mesela bêjin dibin belediye da zarokistan hebûn, kreş hebûn. Şaredariya mezin negirt. Lê şaredariya qayapmane peyasê û yên din ew ciyê zaroka girtin ku kurmancî perwerdehî dida. Onçuma teşvik nakin, onçuma Kurdî pêş naxin. Eger tu problemekî we bi Kurdara tu nebe. Hiçbir problem yok. Tu Ve bu pirzgirêkek tune ye. bahsettiğiniz şeyler de Ev tiştên ku hûn behs dikin, hükümet nezdinde dev jê teşvik şaredariyan berdin. Bugün Hükümet Türkiye'de teşvik 24 dike. saat yayın yapan Îro li televizyon, Tirkiye devlet televizyona kanalı ku olarak var. 24 Özel saatan televizyon, sizin gibiler bi de hariç. Kurdî weşan dike heye û Onlar ya zaten devletê ye. özel Televizyonên televizyonumuz taybetên var, weke wê jî özel kursiyerleri hene. var. Têde belediye bi dehan tesisleri kanalên açılabilir mi? Tabii ki. û sayên Çok taybet rahat jî hene. açılabilir. Yani bu Wan konuda evekin bu konuda Kursên taybet jî hene. bizim hiç Di binvanên şaredariyan de jî mirov dikare kursan veke. kesinlikle açılabilir yani ihtiyaç dahilinde yani ji açılabilir. ber çi dibêjin? Mesela Ekrem İmamoğlu ku CHP İstanbulê stan û ez ê kursên Kurdî vekim li Stanbolê. Bele.
Yani AK Parti ku em dizanin demekî ji bo Kurdî pêşiya Kurdî gelek vekir. Bele. Çima hûn ji Ekrem İmamoğlu wêrektir nînin divê meseleyê de. Tabii ki. Yani bizim öyle helbet tu endişeyeke me ya wesatine ji bo fêrbûn fêrkirin û hênkirina zimanê Kurdî hem li dibistan û hem jî li medreseyan hebûn. Kê bixwaze dikare kursan veke ha şardarî jî dê vekin belê dikarin vekin. Divê mijarê de tu astengek tune ye. Navendên gelên xizmeta şardariyan jî dikarin vê kursê vekin. Ji xwe hikûmeta me ev yek teşwîq dike. Nemumkin e ku şardariyên me vê yekê asteng bikin. Yani böyle bir zan varsa girtin ama Qayyum mesela Kurdî pêş nexistin. Belki ew baş ew kefêm nakin mesela civakê. Hûn dikarin di vir de alîkarî bu bikin û konuda pêşiyan vekin. bizim kesinlikle bir Di vir de tu endişa me tune ye. Em dikarin vekin. Ger pêdivî hebe, ger daxwazeke wisa xelkê hebe bilawerin em ê pêşengiya wan bikin. Başa operasyona dawî çawa dibînî ya ku li hemberî Rojhilatê Firatê dest pê kir. Evet, bu barış Belê hûn Pınarı harekatından behsa bahsediyor. operasyona Kanî Aştiye dikin. Barış Pınarı harekatı Operasyona Kanî Aştiye şikir ji Xwedê re bi encam bû û serkeftî bû. biz defalarca Hûn dizanin li aliyê Bakurê Sûriyê û Suriye'nin kuzeyinde, Başûrê Türkiye'nin Tirkiye güneyinde, yani 911 kilometrên sînorê me hene. sınır hattımız var. Bu Li aliyê Rojhilatê Firatê jî nêzîkî 410 kilometre ye. 410 kilometre. Em weke dewlet tu caran nexwazin li vir koridoreke terorê ava bibe. Me gelek caran ev yek ji hevpeymanên xwe re jî gotiye. Me got Müttefiklerimizle görüşüp em tu caran rênadin avakirina koridoreke terorê. Peki şuna PKK'ye de eğer ku partiyên din bixwazin li wê derê otonomiyekî çekin hûn ê dîsa aynı reaksiyonê nişan bidin. terörist faaliyetlere kesinlikle Bi tu awayî em ê rênedin xebatên terorê. yani Yanî li ser zemîna rewa, zemîna rewa mirov dikare baxve û hevdîtinê pêk bîne. örgütlerinin Lê daxwaziyên rêkxistinên terorîyên bi vî awayî qet em qebûl nakin. kesinlikle kabul edilemez. Başa çi be hûn ê qebûl bikin mesela çi gav bêne avêt hûn ê qebûl bikin. Biz şunu Em vê savunuruz. dibêjin divê yekpareya dewleta Sûriye bêparastin. Otonomi jî nava wî de ye. Orada Li wir bi tu awayî divê koridoreke terorê nê avakirin. onun dışında oranın anayasa Em rênadin xebatên terorê. Sê bi Daeş bê wê derê wê bêje em ê dewletekê ava bikin. Ma wesa dibe? bir terör faaliyeti. Terör bir DAEŞ orada gelsin hükümet kursun böyle bir şey. Düşünülemez yani. Peki Beşar Esed sibe bêje ki ez federasyon ji bo Kurda qebûl dikim. Hûn ê qîma xwe pê bînin? Yani Hürmet nişan bide. zanlar Yani- üzerinden konuşmak doğru olmaz. Em nikarin li ser ihtimalan baxvin. Unsurları olmayan Em weke dewlet dikarin ji her tiştê ku sînorên Sûriye biparêze re sınırlarını güvenceye vekirîne. alan her türlü şeye biz de açığız yani. Sûriya dewleta cîrana me ye. Em jî dixwazin xelkê bê derê di nava aramiyê de bijî. Ve oradaki halkların rahat Em giringiyeke mezin didin vê bizim yekê. için de önemli. Zaten bu operasyonlar Ji xwe armanca serekiya vê operasyonê jî oranın terör unsurlarından paxişkirina terorê ye ji wê herêmê û. Türkiye'de yaklaşık olan 4 Nêzîkî milyon Suriyeli 4 milyon welatên Sûrî ku li Tirkiye dijîn vegerin welatê xwe. rahat bir şekilde yaşayabilmeleri. Başa vê pirsim ev pir muhîm e aslında dibêjin ki demografî tê guhertin. Kurdên ku ji Serêkaniyê girê Sibî ji Kobanî hatine ew Kurd wê biçin ciyê xwe, Ereb biçin ciyê xwe, an ciyê Kurda da Ereb wê bên bicî kirin. Tirsekî wisa jê ye. Öyle bir şey yani Türk devletinin işi değil. Tiştekî wesa nekarê dewleta Tirk e. Eski Herkes ya istediği di yere biçe gider. cihê xwe yê berê. Demografik yapıyı Bixwazin dikarin her derê jî. böyle bir düşünce. Guhertina demografiya wê derê nekarê Tirkiye ye. Tu fikreke wesa tune ye. Hûn dizanin ji Kobanê gelek penaber hatin Tirkiye. Di encamê de ez jî Kurd im. Kurd û Tirk jî birayên hevin. Bi salan dewleta Tirkiye em hembêz kirin. Mazivaniya wan kir. Negot ev Kurd e, ev Tirk e, ev Ereb e. Ji bo hemû kesên bindest destê xwe alîkariyê dirêj kir. Başa zor spas dikim birêz Serdar Budak serokê AK Partiya Amedê ku te fikr û ramanê xwe me re parve kir gelek spas mala we ava. Temaşevan Evet, hêja teşekkür em birêz Budak re axivîn
برنامه کدن ده میجار میوان کدن رل گل هفن دم باش